Очередной объект, самая древняя, скажем так, единственная сохранившаяся мельница, водяная мельница, это Карачай. Аул Хорзук тоже, посмотрите, требует реставрации. Этот объект еще не погиб. Почему? У нас есть же организации, которые должны защищать, охранять культурное наследие народов Карачаево-Черкесской республики. Где они? Почему вот такое чудо древнее, старинное, почему они находятся в реестре для охраны? Я этого не пойму. Ассаламу алейкум алалла. Bilgen bilmegen de bar bolur. Burungudan kalgan eski tirmenni жаңыртып күрешебиz. Хорзук elde. Bu tirmen etilgendi töngерткеледен. Başı toprak baş. Em azı bula 150 yıl boğandı. Saulay Karaçayda koyeseng, Saulay Kafkazda, tap Saulay Ereseyde joktu bullay tirmen. Taştan etilgenli barla, kuru budu, ağaçtan etilgen toprak baş. Bundan sonra bullay tirmenle kuru Norvegiyada bardıla. Biz küreşebiz bunu жаңыртırga. Başı oyulup başlagan edi. Başın açtık, açsak aralıkları çirip duradı. Jaraştırabız degenikte töngekli tapmadık. Başında uçturga dep. Anıbla 2 ayga sozuldu jumuş. Töngekli de tabıldı şükür Allah'a. Alanı ayrılap, jaraştırıp hazır ettik. Alaya suuqla düşüp kaldılar. Endi ma жылы zaman başlangandı. Ne biz de hazırdı. Töngekli, kangala, ne de hazırdı. Endi işini başlayabız Allah aytsa. Ol sebepten жаңыдан açqa jıyabız. Былтыр жыйылғаны ағачқа, жұмышқа кетті. Қошылығыз, кеңде тұрмағыз. Келігіз бірлешейік. Келігіз ата-бабаларымыздан қалған затны тас етмейік. Endigi төлүле көрүчө eteyik, бажарайық. Allah айтса, бош айтылмағанда birlikte tirilik деп. Birleşsek, Allah айтса etip boşayбыз. Быйыл суықла түшкүнчүн ederi. Yaklarını kızıdın, vali varayda, alıp kelşeni giyer, vali varayda, orta kayıttı örüzmek, vali varayda, olcalına cet almak, vali varayda, olanağında tapmadın, vali varayda, kaytıp geldi ızına, vali varayda, görmedin, vali varayda, boşu boşman boldular, vali